Kaseng United Democratic Party kamau pelang constituency menta kasingi ka arpenyo tarik risau kala pelong ya kajing yalang pait ba lane ka rally hamadan lekai jong ka school seng khasi katei kajing pelong rally kadei na benta ban panjing kershan na ki pait ba kamau pelang constituency na ka benta ban jet bat ban Punjab dan Burom yau ba Eugenson Lingdo ubadei ukertong na ka UDP uban ya aireng ha ka election siteng samoy ha katei ka rally lawan bani shim benta de kinong kershan Bashir Ham jong kaseng UDP ki belakot Syeki Hajar ngun bat ha katei ka rally laidon kinong yalam ki bahakmat jong kaseng bat kinong mikmat ki bana kaseng UDP ki bakentup yau ba Ahmed ba Lingdo uba Jemino Mautho uba Lakmen Rembui uba Titos Khan uba Lambor Malnyang bat ki wei de kinong mikmat kinong yalam bat ki dikot jong kaseng UDP jong ka Mauplang constituency uba Eugenson Lingdo habakran kum ukertong ulapan ka jingkershan bapura na ki pait ba ban Punjab dan Burom ha ka ke election siteng samoy da ka ban ailat ya u ban long kum MLA ka Mauplang constituency menginsyong ya sya ha ka dur coba baka kepat khamtam hakimi kismi ki belangsa penetrasi hitam kinyaiwe ki bahaya ki basem perlok perjor marjan marpa pin sertho iki pin iki kaludi pin iki belai piawan kumni belai ngayang hane mengilna kajing trailang rimba kajing trailang yang honra ya karoi apa kimna kasalang ko pernai kalawai ko pernai mga kerparu anda pilih pasien penetrasi tom halak senang kejoki banyak penwet nomor kita kibon kejokersoy kibon sin thame hakini kisih bangwan wat pensep kini kipor nomor ba nisa stone license Pahadi lais ni yang kecil temu bangyalan ni yang sayok ban penurulong. Ibok kinggang di penyebab kini nak ambil bakoi bakia hamtam yang kini kisni berwan. Mapinilai suk koi suk saja syalai yang sen. Kebelah sibon hakoi kesun ni nyawang. Ha kebom. Ha kebom. Ha kebom. Kebelah sibon. If you candidate, never look not constituency, never have been getting the far, or have a book in never if you candidate, never look not constituency, never have been getting the far.